lenkinga namhlanje. Now ngikhuluma ngenkinga ye migration. Abantu umuntu uhleze ecinga impilo engcono. Ukuphi la ngathola khona amadlela ahlaza ukuthi umndeni wami uphile bakwethu. Ngizonicela maZulu sizoselembe lingachitheki igazi ningabashayi laba bantu bazisho ukuhlupheka la njengoba nathi sihluphekela siyathi nami ngiyahluphekela na uhluphekile ngizakuthini ke mina ngoba suthi izohlupheka sonke yingakho sikule nkinga esikuyo namhlanje kodwa akusho ukuthi bese sibashaya ngakhuluma mina nophakela umthakathi nongizwe amuzukushawa umuntu akekho umuntu ufuna ukuza ubuhlungu angazi noma kumele ngikhulume ngayo le yoga le esihlangane angazi kulimi le yoga likhulunywa kanjani mina futhi umuntu angifuna uphakamisa umlenze wenze njani. It's an international language angithi asebenzise yona le yoga le because it represents peace and us.